Yes, ikaze kuri mwese mudukurikiye hano kuri channel tukaba tugarutse mu makuru abagezweho mu mikino by'umwihariko ku mugabane w'Iburayi. Amakuru yacu rero reka tuyahere hano muri Arsenal aho batubwira ko Arsenal yanyagiye Brentford ikagabanya intera yari ifite hagati ya Manchester City ndetse n'ikipe ya Arsenal. Ikipe ya Arsenal yanganyije na Brentford igitego kimwe kuri kimwe bituma irusha Manchester City amanota 4 gusa mu rugamba rwo guhatanira igikombe cya Premier League. Aho hasigaye imikino 12. Mu byumweru bishize Arsenal yagiye itsitara kenshi nyuma ya Manchester City mu cyumweru gishize cy'imikino. Uyu ni umukino wa kane bakinnyemo nyuma ya City bagatakaza amanota. Muri iki cyumweru Manchester City yatsinze Fulham bukiye bwa Arsenal nayo inganya na Brentford. Mbere yaho gato cyangwa se mu mikino ibanza Arsenal yari yatsinzwe na Manchester United nyuma y'uko City cyangwa se Manchester City yo itsinze Wolves. Bananiwe kongera intera bari bafite kuri City nyuma y'uko City nayo itakaje amanota mu mukino wayo. Ibi byatumye hibazwa niba gukina nyuma ya Manchester City bishyira igitutu ku bakinnyi ba Arsenal. Arteta agira icyo abivugaho yagize ati Arteta agira icyo abivugaho yavuze yuko atemera gukina nyuma ya City ari byo bituma batakaza amanota. Yavuze ko hari imikino batsinze bakinnye nyuma ya Manchester City. Yanasobanuye ku kibazo yasobanuye ko ikibazo cya nyacyo ari uko batagize ubwirinzi buhagije mu mukino wa Brentford. Kahubwo ari ikipe ikina mu buryo butunguranye kandi bugoye kwihangana. Yagize ati hari ibintu twabuze mu mukino twagombaga kwirinda neza no gukumira amahirwe yabo kare. Amakosa yabonetse mu mukino wa Brentford na Arsenal yagaragaje intege nke zitari zisanzwe. Umukinnyi Gabriel yakoze amakosa menshi ashobora no gutuma ava mu kibuga. Umunyezamu David Raya yatanze umupira nabi byateje akaga ku izamu rye. Gabriel Martinelli yongeye guhusha amahirwe akomeye nk'uko byagenze mu mikino yagiye ibanza. Ibi byose byerekanye igitutu cyo guhatanira igikombe gishobora kuba kiri kugira ingaruka ku bakinnyi. Mu isiganwa ry'igikombe ubu gezaho rikomeye mu minsi mike ishize Arsenal yari yarushije Manchester City amanota 9 ariko ubu hasigayemo amanota 4 gusa. Ibi bituma Manchester City igaragaza ko ishobora kwegukana umwanya wa mbere igihe cyacyo cyose. Arsenal igomba kwikosora vuba cyane ko imikino iri imbere ifite guhura na Wolves, igahura na Tottenham ndetse igahura na Chelsea. Iyo mikino izaba ari ingenzi mu kugena uzegukana igikombe. Mu mwanzuro Arsenal iracyari ku mwanya wa mbere ariko irimo kugaragaza intege nke by'umwihariko ikinnye nyuma ya Manchester City. Nitabasha gukemura iki kibazo no kongera gukina batuje bashobora gutakaza amahirwe yo kwegukana Premier League uyu mwaka. Yes, tubibutsa yuko iri rushanwa kabisa rigeze aho rikomeye kandi harimo igitutu gikomeye by'umwihariko kuri aya makipe abahatanira igikombe cya shampiyona. Akaba ari uko rero hano byifashe hano muri iyi kipe ya Arsenal aho bagenda bavuga bati turi ku gitutu ariko iki gitutu bakigumyeho sinzi ko rwose iki gikombe bakegukana. Yes, noneho amakuru yacu tugiye kuyakomereza hano mu ikipe ya Nottingham. Mu ikipe ya Nottingham batubwira ko Nottingham Forest yirukanye Sadiq Vitor Pereira yemera kuyitoza. Ikipe ya Nottingham Forest yirukanye umutoza wayo Sadiq nyuma yo kunganya na Wolves ubusa ku busa. Daish yaramaze iminsi 114 gusa atoza ikipe. Ubuyobozi bwa Nottingham Forest bwahise bwumvikana na Vitor Pereira kugira ngo abe umutoza mushya. Hasigaye ibisobanuro bya nyuma by'amasezerano ariko byamaze kwemezwa ko ari uzasimbura Dish. Impamvu Dish yirukanwe. Dish yasize Nottingham Forest irusha amanota 3 amakipe ari mu murongo wo kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Mu gihe hasigaye imikino 12 ngo shampiyona irangire. Nyiri kipe Evangelos Marinakis ntiyishimiye kuba ikipe itabyaza umusaruro abakinnyi bayo b'imbere ndetse ntiyishimiye kandi no kubikomeje kwegereza cyangwa se kwegera ku murongo
utukura ariwo murongo w'amakipe amanuka. Nottingham Forest yakoresheje miliyoni 180 mu mpeshyi igura abakinnyi cyane cyane abasatira ndetse yongeramo abandi muri Mutarama. Nubwo bimeze bityo ariko gutsinda ibitego 25 gusa mu mikino 26 ya shampiyona. Mu mikino itatu bahuye n'amakipe atitwaye neza cyangwa se amakipe atari inyuma, bamubonye amanota 2 gusa. Ibintu byatumye ubuyobozi bufata icyemezo cyo kumwirukana. Uyu Vital Pereira wakibaza uti ni umuntu umeze ute cyangwa se ni muntu ki? Pereira yigeze gutoza Wolves mu mwaka ushize aho yayikuye habi ayigumisha muri Premier League. Gusa uyu mwaka yatangiye nabi bituma nawe yirukanwa. Yigeze kandi gukorana na Marinakis muri Olympiacos yo mu Bugereki aho yatwaye igikombe cya shampiyona ndetse n'igikombe cy'igihugu double mu mwaka wa 2015. Nottingham Forest zaba ari ikipe ya 14 atoje mu mwuga we kandi akunze kutamara igihe kirekire mu makipe. Mu mikino Nottingham Forest ifite imbere harimo uwo bazahura na Fenerbahce yo muri Europa League, hari uwo bazahura na Brighton ndetse n'uwo bazahura na Manchester City. Ubuyobozi bwifuje gushyiraho umutoza mushya mbere y'iyi mikino ikomeye, cyane cyane uwo bazakina n'ikipe ya Fenerbahce muri Europa League. Mu mwanzuro rero Nottingham Forest iri mu bihe bikomeye, iri hafi y'umurongo wo kumanuka. Ubuyobozi bwahisemo kugarukira ku mutoza bazi neza Vital Pereira, bizeye ko azafasha ikipe kuyikura mu kaga no gukoresha neza abakinnyi bayo benshi basatira. Ubu rero akaba amaso yose ahanzwe Vital Pereira kugira ngo arebe niba azabasha kongera guhindura ibintu nk'uko yabigenje muri Wolves umwaka ushize. Akaba rero ari uko byifasha hano muri ikipe ya Nottingham Forest. Ariko mbere yuko dukomeza amakuru yacu, aho utarakanda subscribe ikande like kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi agiye atandukanye. Amakuru yacu rero katuyakomereze hano kuri Thomas Partey wakiniye ikipe ya Arsenal. Thomas Partey yongeyeho ibirego 2 byo gufata ku ngufu. Uwahoze ari umukinnyi wa Arsenal Thomas Partey yongeye kurega ibirego 2 byo gufata ku ngufu bifitanye isano n'uwavuze ko yahemukiwe mu mwaka wa 2020. Uyu mukinnyi w'imyaka 32 azitaba urukiko rwa Westminster Magistrates Court kuri wa 13 Werurwe kugira ngo asomerwe ibi birego. Iki cyaha cyatangajwe bwa mbere mu nzego za polisi muri Kanama mu mwaka wa 2025. Ibindi birego yarasanzwe akurikiranyweho. Mbere y'ibi birego bishya, Partey yari yaragejejwe imbere y'urukiko rwa Southwark Crown Court aho yahakanye ibi birego. Yahakanye ibirego 5 byo gufata ku ngufu biregwa ku bagore 2 ndetse icyaha kimwe cyo gusambanya ku gahato undi mugore. Ibyaha bivugwa ku byabaye hagati ya 2021 na 2022 igihe kinaga muri Arsenal. Azaburana urubanza rwuzuye ku wa 2 Ugushyingo umwaka wa 2026. Thomas Partey ni umunyegana wakiniye Arsenal kuva mu mwaka wa 2020 avuye muri Atletico Madrid ku mafaranga angana na miliyoni 45. Yavuye muri Arsenal muri Kamena umwaka ushize. Ubakinira ikipe yo muri Espagne ya Villarreal. Yanakiniye ikipe y'igihugu ya Ghana inshuro zirenga 50 harimo n'igikombe cy'isi ndetse no mu gikombe cya Afrika cyangwa se AFCON. Ibirego byose biracyari mu rwego rw'amategeko kandi urubanza ruracyategerejwe kugeza ubu. Partey aracyafatwa nk'umwere kugeza igihe urukiko ruzafatira umwanzuro we wa nyuma. Akaba rero ari aha dusoreje amakuru yacu. Ariko utarakanda subscribe ikande, utarakanda like ikande kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi agiye atandukanye hano kuri iyi channel.
mwari kumwe nanjye David. Imana ikomeze ibe mu ruhande rwanyu kandi imigisha myinshi kuri mwebwe. Turabakunda.